Aye, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Aí suka again man, ya Zyle na Gagash. Yeah, and then from there, of course, Jeepy Khataphila man of war. So previous, I'm gonna like that. Some a video about Gagash and Zyle. Whereby Zyle kwateni swinene endzhaku of course a tsale post yo karhi. So of course mhaka kona previous no ku mitsundzuxa of course Zyle fika tsala a post hikuva Gagash of course a va ya bush so fa kombisa ku vo Gagash na of course na chave va ta sungula ku ta bush va ta la ka yena of course va la ku ta shoota video na mina la nsinyeni wa mina and ta va hakerisa mali cause la nsinyeni a ku yima un'wana na un'wana of course leswi ni overall a fika a kombisa swona Zyle kwala and then from there fika hi vona comment ya Gagash. Lo of course Africa abutisa ku is he an artist or an ordinary person, so swa swi said Zyle too much leswi on vekela na clip ya mi kota ku swi twisa hey ayisuke kusuka na xisa xin'wanyana laya xi fika xi commenta xi tega Gagash si Gagash a replya a ku ye who is this guy wa yi twisisa is he an artist or just an ordinary person a banga ka nga ntivi ye Gagash masipala Peter Brahmin unchunda ideng Brahmin sweswo nga swi endla a hi swona because u nge fiki laha u banga ra untivi ku ve wa swi tiva swa ku mena we ya tivana ku ve wa swi tiva swa ku mena we a hi ri swin'we le ka phati ya misava leyi wa yi twisisa se u fika laha u ni hlekisa hi swilema u ni hlekisa hi swiphukuphuku tichimele se to hleka hi mele a ti ya Zyle a va ku tivi Gagash a nga ku tivi Gagash a nga ku tivi va byeli vanhu lava swa ku wa ni tiva kasi why u yala we swa ku wa ni tiva ku ve mena we ya tivanana. Video ko yi kona ni ta vekela a link on top comment. It was very fun, very fun. So from there ngwenya yivi invitiwa le 17, so loko of course hi ta ka the main match ya namuntlha yivi invitiwa le 17 le, so loko va hi kha hi checka his account a swi ve kahle as you can see a fikini le 17 misolo tani leswi swi vona kwalana a fikini even leyi a phinini kombisa of course i fikini le 17 as you can see a n'wi vona kwalana va Blanca or ko kwale 17 tani leswi mi swi vonaka na ti-post teta kha kombisa ku le 17 na laha kota ku n'wi vona of course a ri na Gagash loyi and then Zyle la tlhela swona ku himpela a va fikini leyi. However loko ho kha hi cheka ka ti-post ta yena ivi ya endla a live video, so this live video in overall a kha kombisa ku a nga ha kota ku performa le 17, so since yena some music hi ta yi skipa hi kota ku ya ka the main video of course leyi a nga vuya a yi creator na mhaka leyi, so hi ta ka yona live video kona hi leyi hi twa ku ku ndleke yini kahle then hi ta move hi ya ka section ya Gagash. Me mafia loko ni foyinela a ku ni ta 17 i ni byelini swa ku okay sharp ni ta ku ri wena hi ni sina Golden Boy swi yinini wa yi twisisa se la tolo loko ni fika ni n'wi loko time slot ni ya performa hi nkarhi muni ni ndlela ka ni ta performa hi vo ma 10:30 because laha ku sungula ku xexa loko ku vo ma 10 vo ma 10 kumbe 11 o'clock depending ku va ku ri njhani. Okay, that's a time that I can perform. Ni fika vo ma 10 loko hi fika vo ma 10 vo 10:30 to 20 to 11 hi consulta Gagash ekuseni and ta performa hi nkarhi muni because me vanhu leswi ni fanekele ni pfula stage compared to vo hina sina vo Golden Boy me ni fanekele ni va pfulela stage ku ya hi now because I'm a smaller artist to them what this is. So loko hi vo ma 10 still ku nga si va na performance kumbe vo ma 11 still ku nga si va na performance ku lava ku yisa n'wana perform se ni byela DJ ya me ku ri a yi vutisi Gagash ku ni na performa hi nkarhi muni because hi ye vhele va fambisaka swilo hambileswi mafia ku ri yena va nga hosta but loko se hi fika laha a swa ha tikombi swa ku hoste mani se Gagash nge hi ye a nga hosta swilo leswiya hi ku se yi la ku controla ngopfu na mike ya ku wo ya ku tshama yi nga nga relini a nga la ku hi lomba mike liya yi la ye tshama yi khomelele hi yena. So initially tani leswi swi twa kwalano so ku hi yena of course Zyle fika kombisa ku ya va ta performa hi 10 o'clock NB nkarhi lowu of course lowa 10 i ri a byeliwe hi lowu a hosta vongo i mafia swi kahle na point yaleyo hi va hi twisini swi loko obviously i byeliwe hi mafia ntsena a hi tivi ku mafia a communicate na Gagash na le 17, so xitori xa kona mi ta swi twa ku swa contradicta loko se hi tlhe hi ya ni le ka xa Gagash hi to ho tala vumenemene kahle le mhaka yi ta hi hlupha leyi ta fika yi hi hlupha, so leswi of course a nga fika kombisa sweswona sweswo then minkarhi ya kona of course yi ve yi kha yi ngetela a nga swi twisisi ku se ku ndleka yini ku kahle i fika a performa hi nkarhi munhu a nga ha swi twisisi ku ya hi yena tani sweswi hi swi twa kwalana na mhaka leyi se a ku no he Zyle ni Gagash a ku byela Zyle ku ri i ta performa hi 12:30. Okay,
I was like, hey, 12, DJ me away, no, demand not perform 12. And then Mundu host the show in the Lagoon that perform 10, 11 o'clock. But I was like, cool, just because you pull up Gagash, interlex, so buy 12, and then I get some Alanzin, then Alanzin, Shavel be a legs and so financial way pieces. So the initial section if you get so era Africa perform 10 and then so we win of course so we increase what we saw go 12 so it was seen got the first section ku yena na swi loko swi twini swi a swi vulaka la Zyle it was seen loko se hi fike hi swi yingisa ku hi leswi a vulaka swona kwalano ivi ya swi twisa ku right it's fine no problem and then it means we can extend the time ya 12 yo ni nga ta performa ka yona ku ya swi nga ku ntweni kwala leswi anga ku swi vuleni kwala mayona mhaka lewa so ya xitori xena so far leswi xi twisaka swona sweswo so a hi twini so ku fike ku endleka yini Zyle loko se 12 ya leyi bini fike performa what happened loko yi qonda ka nkarhi luwa nga byela swa ni ta performa hi wona kokwala ka ku I think aku ma 10 past 12 DJ ya the resident DJ ya le 17 lifestyle yi ta ka me ku Zyle wo vona nkarhi no no vona nkarhi ku ya va ya prepare because 12:30 ya by 12:30 wangena leswi va twana swo musi hinkwenu ya sharp ku nkingi sembe ni byela DJ ya me loko me nya movie ya ku cinceni we sala la u tlhomela swa USB laya u byela Gagash ku ri aku nyika mic u ta nyiketa yo me ta nghenela le handle wa swa intro ta me ni ndisa ku yini me ta fuma kufana ku Java na vo yinsi mic ni la ku tana yo ile handle le movie ni ta li khomeleli ni karhi ni vulavula that's how I enter that's part of my performance so DJ ya me a byela Gagash ku ri Zyle phela i ri ta kombela u nyika mic ni ya n'wi nyika le handle dimana ya ra ku sungula wa this se damani ta byela ku damana nga pfumeli na mic i ri i ta ku nyika yini swa ku fana sweswo wa this okay so point ya yithu so ku ya hi Zyle la loko hi yingisela kahle la i byelo hi recent DJ le I DJ during that day hi yona yi nga byela ku Zyle a prepare a nga ri Gagash a ni hi fike va hi twa point ya kona and then loko se Zyle senda DJ na ka Gagash i fika kombisa ku Gagash yexe yena n'winyi hi yena nga ta yisa mic so of course nkarhi wo le 12 ya hi vuriwa ku Zyle se a khayela ku ba mara that's what Gagash said a hi tweneni okay ya relax ala loko yi relaxing ku se ku ndlula ma 10 minutes 15 minutes loko ani kuma ka hando da se phela se ya ku kwala ku 12 ndlela DJ ya mina ngempo tlhela wa byela u ya vutisa damani ku kasi kahle leyi nghene ku humelela ni wa tisa mic kumbe njhani na loko a ya le damani se xi n'wi byela xi byela Zyle tani wa Jesus na khupuka le ni swa and a ni nga na ku nghena ala because a ni swi lava swa ku vanhu va ni vona before ni performa okay so okay hi Zyle tani swi twa so nkarhi wa ku swi loko se vuyo hinda lo yena se a twa ku a fika performa nkarhi wa ku wu increase from 10 wu yisa ka 12 leswi a vulaka swona Zyle kwala so wu increase-iwa nkarhi luwa loko se wu increase-wini so swi kombe na ka ha na switori still and then Gagash tani leswi swi twaku finally ivi ya vitana Zyle a nyangweni wa 17 and ku hi approach yena a na yera se ambale swimbalo swo leswi a performaka hi swona swa ku se ambale swa tinjhova as you can sweswo swi ri se rhanga Zyle ku voniwa hi vanhu lava vanhu va n'wi vona loko se a nghena so then ku hi yena Zyle fika a kombisa ku Gagash fika a n'wi byela marito lawa leswaku a ni fika ni tshama hala ndzeni a ni endlela it was a favor for him because ni byela leswaku ni tshama ni relaxa ni performa hi 12 but hi now loko hosta yi ni byele leswaku me ni ya performa hi 10 kumbe 11 hi nkarhi wa ni fanekele ni performa hi wona wa hi business but just because ye Gagash he said relax after performa hi 12 ni relaxini ni n'wi twisisa wa hi business se mara loko DJ ya me yi tlhelela round 2 xi n'wi byela leswaku byela Zyle tani se manje se xi wonile leswi a na ku nghenisa xiswona no ze no vhe ni nghena kokwala ndzeni loko ni nghena fanele ni kuma yimi laha kokwala nyangweni nyana lahaya ku nga tala vanhu business fanele ni kuma me futhi ni byela leswaku i lava ku ni introduce a yimi kokwala a nga yima kona dama xi ku ya Zyle ni ku xi ku ya we kahle u rhandza ku endla swilo hi ndlela ya wena me u nga ni control ku ri swilo ni yisa ku yini nte u ta performa ni ta ku byela leswaku performa hi nkarhi muni ni ku mara me a phela me hi wo nga byela me leswaku ta performa hi 12 it's not like me ni ta performa hi 12 and it's not like me yo taka we sweswi ni ku se ni la ku performa DJ ya we yi teka me yi fika yi byela leswaku me ni ya prepare because i nkarhi wa me wa ku performa se loko DJ ya we resident DJ ya we leyi hakelaka each and every week yi ta byela me leswaku ni ya performa me ni fanekele ni yana na and loko se ni la ku nghenisa leswi nghenisaka xiswo u ri me na ku controla a tlha ku ya u le ku fosteleni kahle wa fostela i ku fostela phela leswi nga le ku swi endleni mina I'm running a business here I know what's best for this business. I know what to do when and when. So far, that's here. So, mara me mizo ni mjele ku ni shabu is not right. Yeah, so we point there if
swi kahle ni vheta ni yi vekela na if i ntiyiso leswi nga fika swi ndlisa swona sweswo a swi nga basanga a swi nga basanga from Gagash side. Of course na xitori xa yena hi ta ya xi hikezela, but if that was the case mhaka a yi nga basanga straight because obviously based on my understanding a fanga n'wi byelangi vanhwini a ni swa dependa maybe a ri byi nge swi tivi a ni mhani nga ri kona nge vulavuli maybe ku hi yena Gagash a ni hi wa hi tevela 17 a twi loko a swi ngeza swi va appropriate ku a performa Zyle. So swi kombi ku maybe kumbexana ku twisa ku ina se Zyle a tlhela a continue again from 10 to 12. I think a fika na appropriate communication. Gagash of course a huma a vulavula na Zyle swi twisiseka straight ku swi ku endleka yini and why se ku na delay na mhaka leyiwa why se ku va ku na delay and stuff like that. Business yet swi nghena kwini swa ku fana sweswo and na ku why a mi rasela xikarhi ka vanhu why loko nga ku a ku ri na swilo swa ka maybe a vona nga ku maybe 12 liya na ko still a ku siva nkarhi wa ku ni nga performa hi wona why a nga byelanga DJ liya mehe ku ri ekuseni byela damani ku ri na sweswo okay na yi vona swa i 12 but nkarhi ni vona nga ku maybe a ku siva nkarhi wa ka nga performa hi wona a relax nyana i ta perform not ku u byela Zyle ku ra ta haleni u lava ku ta ni foka laha xikarhi ka vanhu laha ene u ni foka laha xikarhi ka vanhu ku yime vanhu laha hi nga yima kome na va yingisele swilo swa hinkwaswo u tlhela loko u heta ku ni foka u jika u buka leyi u ni siya nyime ni ri one ni wa chimele laha u ni siya nyime wangona wo chimele kasi yini chimele what's a chimele yeah, it's clear. Gagash was wrong on that side. I hate that point Zyle Komsakula was wrong. Loko of course hi wona ntiyiso wa mhaka ya kona ku loko xitori xo a xi le ku fambisana loko hi ya twa xa Gagash naswona a xi le ku fambisaneni. So yeah, if this is the truth, Gagash of course hi nga vula ku was wrong. So from there hayi Zyle fika kombisa ku hayi endzhaku ka sweswo ivi ya a lan'wa famba leswi a nga va ya kombisa swona ku ivi a lan'wa famba swona ku since vile ku n'wi aleni ku va perform a swa ha ri necessary ivi ya famba ya hi movha ku ya hi ka live leyi mi nga yi vona this live. So this live leyi loko se a yi endla la se a ri ku fambeni a muka a kaya na mhaka leyi. So from there of course hi ta hi kha hi nghena ka storyline xa Gagash. So of course Gagash na yena I created a live a tisa his side of the story. So a hi tweneni storyline xa Gagash of course xi tshame njhani. Yesterday Zyle was supposed to perform. Okay. Ni n'wi nyike time slot. Loko ni n'wi nyika time slot ka fita ni n'wi nyika time slot, let me say i te a ta fika ni n'wi vona ku i fikile. Hey, yo first point ya kona ku ze loko xitori xa Gagash na Zyle swi le ku khomaneni hey a rezi ntiyiso wu ta wu ri between vona. So ku hina ni hi Gagash loko misini ku misa loyi a nga na time slot mara ku ya mi yisa luwa loyi a kombisa Zyle i ri time slot a na yona a nyikiwe hi munhu loyi a hosta because u kombisa ku Gagash a nga hosti yena Gagash a ri MC na yena. So kwalani maybe nga vula ku Gagash na loyi a hosta a va nga na proper communication yo kombisa ku misa loyi a nyikiwe time slot ya 10 na mhaka leswi kahle na leyi va hi hindzisini mhaka hi kota ku swi twisisa na yaleyo. Okay, ivi ni vutisa lava ri na vona a va ta na ku ri misa luya ku na laha a performaka kun'wani na va ku a ku na laha a yaku kona i tikwa sharp. I'm running a business people, if you don't understand it a ni ri loko ku ri ku a nga ta swi lava a to vula ku hayi na ha swi lavi swa nkarhi wa ni lava swa nkarhi lowu ya lava ku I have no problem with that. So swilo leswiwa a wo ku rhamba ku i ta tlulatlula laha switejini la ntsena we invite you hi mali ku na wena i ta kota ku nghenisa mali na xipini. So if you fail to understand that when you nga ku kahle shop yo fanele nyika munhu mali just like that, no, it doesn't work like that. It's a business loko uma mali ku fanele ku nghena mali. So hi vumunhu na swin'wana na swin'wanyana ni should understand ku ri ni rana yini. If you get early, yes, I understand, that's good for you. Mara loko so ni ku yi hope yimini nyana fana yimini nyana wo komberiwa kombela na plate favors, you understand a ku na la iya ku kona wehe jiki i pfumela jiki se loko mina a ri laha ndzeni wa humelela i mbale tinjhovo i la ku cina uyi Gagash yo humelela mesolo mhani ni ku swi twiseni mina switori la a ni twi swi ri ku connecteni musi mani ni twa muzi na mina masitati switori swa ku a ni twi swi ri ku connecteni. Gagash yo humelela mesolo what's happening Gagash kahle so ya nghenisa hi mali a xitejini a hi ku mina MC okay fambi ya nghena ke if you want to. So mi nga fiki mi la ku fika
mina ku tivuriwa vusiwana ni le ka swi swo ka swi nga ri kona. Please understand the dynamics ta ku rhanda xilo so it's very simple. Now from there you will be jala very the rider sweswiya very rider ni very rider very jala lebyi munhu o nyikiwa free of charge la yo ya kombisa ku hambi ti artist yena na munhu wa tirhisana kahle na artists and stuff like that wa va nyika ti rider hambi mi kuma ku nga ri part of package leswi a ka kombisa swona and stuff like that mara ni twina ku i le ku ignore ka leya minkarhi ku minkarhi leyi a yi famba njhani mavona mhaka leyi because ku ya hi la ka gaji leswi a vulaka swo i ri yimiselo yo fika ku bulu munhu ku i kwala i la ku perform like a swi kombisiwani swi ku sungule ku va ku na ti-requests to performance yi famba xinjhani loko mi nga ha la ku cina mo tshika kumbe mi ya laha mintirho kunene mi nga ya laha ntirho loko twina ku swa ku hlupha u ya laha ntirho loko twina ku swilo swa tikhatara nkarhi wun'wana ku tirha na mehe swa ku tika swi lava ku ya laha ntirho loko tiva ku industry leyi wa ku mongolweni u nga ya laha ntirho okay hayi swi lunghele loko ku ri na leswi swa wrong na n'wi endlela swo wa nga ta nga kumba rhume vanhu va ku mina ni n'wi onherile mara yo ya ka social media a ti vambavamba laha ku he mina 1 2 3 1 2 3 tamba na mara approach ya Gagash and also ya Zyle man won't difference in terms of addressing matters because hinkwavo va swi teka online because loko u vuya ka mhaka leyi yena ya Mthimbani Gagash also did the same loko se hi swi vona ni ku loyi Mthimbani of course a nga hangi le 17 and stuff like that of course Gagash na of course i fike in overall a swi addressa online and stuff like that mara loko hi yingiselela ka video la Gagash apologized ku apology leyi yo very i ku lomu clip furetela sort of he apologized ani lava ra vuyisi mali ani lava mali a fambi a dya a nga vuyisa ni fikini swi la ku meni u fikini u nga n'wi treat kahle so a ku na problem I apologize loko ri na ni ku treatanga kahle mara a ni voni lexi nga xi endla xa rona problem ya n'wina loko mi vona matihlo ya vanhu ma nyanyuka as a vet leswi kombisa ku Gagash wa apologize but yena a nga ti voni nandzu in overall so switori hinkwaswo hi swi twini swilo swimbirhi loko hi swi yingisela lexi nga na ti-details swinene lexi a Zyle xa Gagash ni twa xi nga ri na ti-details ma swi twa music show phatlura kunene xi khatakhatiyo so swi ni ta ku swi va difficult in terms of his side Gagash ku va hi va convinced about this side of the story and stuff like that so mhaka hi yo yaleyo hi leyo of course yi nga fika endlisa swona and then hi continue hi vona ku Zyle tsale yini I wrote this post I would say va mani va twa ku ndlala ka driver xexi ve ri cable xa kha xexo hambi yini xi xa kha xi famba xa ximovhana and stuff like that and then he posted ni karhi dya mali ya ku fika 17 tlheni muka as you can see kwalano a ku fayeteriweni yo plata musi yoxe leyi yo as you can see kwalana a ku busy ku blazy blind hala ka Zyle as you can see and then he also wrote leswo ka ni nga xaveli donki hambi yi ri na mali ni swi dyondze ka yena of course reference to Gagash of course wa nga xaveleli leswi dyondze ka yena Gagash yexe yeah and then of course Gagash if ya tlhatsela this post a ka tsala ku 17 years ta papa Misho Kenais Hisawatiko Dr General Muska Mazingelele and then okay and then he also wrote all these artists or entertainers are from Bush so kufika wena today ni fika ni ku disrespect ai ya rhandziwa attention ke kumbe a leve ni fika ni mu khisamela ni ku a heyo ya machangani hi lebyi swa na muqombhoti na tihuku timbirhi to oxiwa guys I'm not perfect but I respect every artist loyi a taku 17 problem mi rhandza ngopfu ku tweriwa vusiwana leswi of course Gagash nga fika kombisa swona kwalani so mhaka hi yele tipoint leti ri timbirhi ni mi nyiketini leswi nga tshamisa swona okay a hi veni ka Jeepy Khataphila Man of War so initially Man of War i fika a posta risimu a kombisa ku i le ku tiseni ka risimu ra yena of course ra mkhonto we sizwe okay hi la swi nga sungula ko lani why yi pfula Gagash okay Konto wesizwe Konto wesizwe Marto la kahle ro
wesizwe, okay? Nkombo wesizwe, okay? Kula ntiyiso ri twala kahle hi menofo hayi na mi nge hembi ri twala kahle swi nga risimu ra wena ri twala kahle kula ntiyiso Nkombo wesizwe ri blind kasi ri kahle Nkombo wesizwe guys, and it was one me sort of but the song Ritual Katashin also posted again in Gashkul. Oh, then so Kasun of course, oh boom. So of course at the 26th October. If you can post this post, oh men of all Shamal, then some sure I'm going ya sharing Gualam or some contour was easy. Namaskia go. I mentioned summer scene, I was shocked. Menofo kundleka yini manje kundleka yini wami ngoya loka mkhonto yile kule ngopfu yile KwaZulu-Natal yale yile kule ngopfu na Vatsonga ngweku menofo tshama kha komisa ku swin'wana swin'wana swi support ku Vatsonga ele ka swona ti kona tiphati ta Vatsonga hi nga la le Ben Menga ti kona tin'wana tiphati ta Vatsonga leti nga ti mention of course ta tiveka why anga yanga tona if impela his interest swi le ka Vatsonga so moswona ku aretse ta ku yini menofo mara menofo menta vula na ku blame ku hi action ya wena based on your words ku wena u komisa ku ta support tiphati ta Vatsonga so why nga yanga yin'wana ya Vatsonga yes ya Ben Menga wa izonda we understand why nga yanga ya van'wana ya Vatsonga leyi yi nga na ti interest ta Vatsonga in heart tingo tala kwala Limpopo kwa mina so ko wani heta ku yini it's your choice loko ra mingeza subscribe anda kumenda mteka subscribe Pet, não pode dar, não pode ter um ovo na boca. Eu vou beber. Ana kona. Não pode dar,